kuko umunsi wa mbere wagenze ku ma ekipe akomeye no muri shampiyona dusanzwe tuzi hano ku isi zikomeye. Muri Premier League ikipe ya Arsenal yatangiye itsinda neza cyane, itsinda ibitego bitatu, itsinda ikipe ya Coventry City. Ni mu gihe ikipe ya Man City yatangiye itsinda ibitego 2-1, naho mu gihe ikipe ya Chelsea yo yanyagiraga ikipe ya Fulham ibitego 3-2. Ikipe ya Manchester United, Tottenham Hotspur, Aston Villa, ama ekipe yatangiye nabi cyane kuko yatangiye atsindwa. No mu gihe ikipe ya Liverpool iyo yatangiye shampiyona inganya. Ese ikipe izatwara Premier League uyu mwaka urumva yaba ari iyihe? Sibyo gusa, ikipe ya Barcelona yatangiye neza cyane itsinda ibitego 5-0, mu gihe ikipe ya Real Madrid nayo yatangiye itsinda ibitego 2-1. Paris Saint-Germain yo yatangiye inganya, mu gihe ikipe ya Al Hilal na Al Nassr zo zikomeje guhatanira umwanya wa mbere muri Saudi Pro League. Iyi ni Bravo Info, muzuko ku mwandara follow kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ajya kugeraho buri munsi.